Gikundi kia gutetera muingi kuma gicigo-ini kia Mount Kenya ya irathiro nigikitie mateta gikiuria thirikari ihurane na ungumania na uhuthiri muru wa mbeca cia muingi. Gikundi giki no gitetetie watho mweru wa magoti gikiuga ona gutuika thirikari nitanyite kurogota magoti kuma kuri muingi no muhaka ikinyirie muingi motungata ma kumaguna na ateteri aya a muingi no morite thirikari igananie andu othe nginya atongoria na uria wothe wanyitwo na ihitia ria ungumania agatacukirio makinya ma watho atari kumakania kirathi kiria ari. Twita andu akuma Mount Kenya East we committed kuriva taxes as long as taxes icio itiratumiro uru ni iratumiro wega ndeto cia wastage ndeto cia runaway corruption. Mr. President, as long as you assure us ya kwamba ile pesa unaokota ni gutumiro wega, we support you, we are going to support you. Sasa ni vitu gani wananchi kuna vitu vingine viongozi wetu wanafanya si mzuri vile kulingana na vile ninaona maneno ikifanyika hapa. Tafadhali finance bill kulingana na vile iko, wananchi wakuye wafunzwe ni kitu gani kinaendelea ili mtu awe anajua kama ni kitu gani kinaendelea. Tuseme hata mwaka huu mwingine inaenda, maneno si mazuri viongozi wetu ndivyo wanaambia siku ya leo, maneno si mazuri. Finance bill hata wengine